Ole, pu Lalduhoma airport cute kan la nei ve thelo na chan asoi hi tuna kan ngai thlang. Kalpain kan airport hi kan ron en Hmm. eh tu na konin ramp an lo siam ve kam rule ten ramp ani an siama in sum sen ko tam hle maya ramp ani chau in siama khu abang nei lovin ti ko an kalsan ani chu kan zo chianga a original estimate a khan abang khalo tel rang sia so wang chuan abang hi ei no da tir nga ru kan tia verbalin instruction kan pe top maya abang om lo chuan thi a lo thonga ru lo suranga passenger te kan hu vek don ani so wangin khu til ti chi ani lo wa tar le dam lo te tan pe chuan angai na om lo hrim hrim rinai na thui rep le nga la chu abang ti turin kan tia chu poi som sa alo ni nge chu a ramp ani tin aero bridge kan ti hi an lo da lo wa aero bridge chu nge airport atanga thona han lung hal mai thei kha ani Khatin kha go hati airport ate airport chang kang de de chon om vek to e airport terminal chunga tangin e tiang kan han pheya chonin tia pona tia han lon chho vel ngai lo khanin airport chunga tang khanin thona direct in kan lu to pa chu aero bridge ati choni chu mi provision su an siam si lo wa chu mi han siam le tur chuan tuna china ka soya kha a ramp ku chu chiat le ngai don sia a boi thla khop mai a poi ka ti khop mai ei thona trum huna te chuan thona airport atagin leya kal lovin thona chunga kan lut ngal mai ani a leilon an no khatiang kha an lo siam lova aero bridge kha provision alo omre reng lova maro chu tu mai hanti le thei ani to lova tin baggage area khu asir le lama chawan lo da le lama apani ni da turin instruction kan pe ngala chu a original estimate a lo tel vexa tel vexi kha ale lam chawan siam ale lam siam lovin ti kwan an kalsana hei tur hian lo contractor hian atira estimate dik tak angin hei baggage area hi siam turani kan tia chu an thonghal tura kan ngaya tin khomi a chong chung an siam mek departure atana an tia khomi kong chong kan han ti khu vai bel se sari chuanga gamrula na siam ania khomi a khwanin a dropping zone a khwan engma a chung zan lia tu omlo ni khatiani khachuanin fura kan lut kan chuak tur kha ro kha kan do don ti na nia adik lo thrim thrima mun nia dropping zone a oma first floor a khwan ko khu a chung zar ve turin na lo tan ngal turin instruction kan pe ngal bokani amak trin ve te phuai luai ngai to thleng phalo ngai taro an contractor kha tun hon pa kan ron ti ania a estimate a lo tel vek boxia khana na chu anti turani kan tia tin VIP parking a ran pa da kha kan ti bo to boka VIP big a ran pa turani lo kan ti ni tha ka ti khop mai hi ZPM sarkar chon VIP culture nuai bo wan tum hi e atakin kan lam hu ve thei zela hi a tha ka ti ni tin kan airport hi a hau tak lu tuka kenia state house tu main state ta airport nei du adom mia to lova kenia re theiberina airport state airport kan nei hi thila thak deu pania chu wang chuan hei hi AI Airport Authority of India kuta emo Adani Group a emo in London ngai to ni seng kan tia chu ministry civil aviation ministry in min boy pui dona
adani group po hian dio letter anon ziak to kan ne na atu ne na zok nge pe la thang tia kha kan zir chiang anga arang thayang berin kan airport hi chumi te kuta chuan lan kan duani tuna khuan night landing po kan lati theilowa han upgrade tur hianin ti ngai la tam nu to ka khoi sum ma kan nei lo SEDP atanga tuam hlawm mai khania khatiringo chuan ram ro pui kan thleng don lo eng ti kong mai na kiuk don lo re reng siang sa ni oro ngai la thale lak teng kalai ka SEDP atanga tuam hlawm mai khania khatiringo chuan ram ro pui kan thleng don lo eng ti kong mai na kiuk don lo re reng siang sa ni tuna hian Guwahati airport ku a limit a thleng to expansion chan chom mi to lo ni ku ai kwan chei that thei ni to lo leng pui hi nakina international airport atan po a potential nei kan ni a refueling system te engkim om se kimi far east lama thlok so tur rong rong te po heta hian an tum du don a kong a nai zok boka chung potential nei chu kan nia wangin ade ral na tur a hlan chon na tur a po hianin market nei tha kan in ngai ni atu zok ber ne na nge kan hlanang angam huai ne na khan hei chu kan hlan mai do na hei hi kan han malak na ania tin home minister ne na sam ne na kan kami ka airport tung changa pudu oma soi ania atopa athu soi phei kha hei potential kan nei tha ti khamo in international airport ni turin kha athluak hi awahan thabik ve mo amate chief minister masate ai chona thluak hi tha a vision hi athui e enge term khat le ka thlir lawa timeyang heta mizo ram pum puita da maso na ni thei tur thil kha he ti han a thlir thiam de me ni chu a vision that big je chu mo IPS officer ni thei khat kha ni a thale me